Welcome to Teacher Pin YouTube channel. Aram kita belajar bahasa Iban tahun 1. Unit 2, lambar 15. Dinga lalu sadaka leka main tu ngena cara beraban. Bit inci. Bit inci ini aguk baluk mata, berencit air miga barang pedas bulai katas. Bit inci ini aguk baluk mata, berencit air miga barang pedas bulai katas. Cara bermain bit inci keterubah ya dimain dalam raban 2 atau 3 ikro. Kedua, nyada keleka main bit inci sambil megai tau ke nyubit mimit jari pangan diri baka dalam gambar. Ketiga, jari ya ke di baru mulai ke atas. Sadaka leka main tu ngena cara beraban. Bit inci. Bit inci ini aguk baluk mata, berencit air miga barang pedas bulai katas. Bit inci ini aguk baluk mata, berencit air miga barang pedas bulai katas.